selektori Saveza konjički sport Srbije za dresurno jahanje imamo čast da dodele pehare i medalje najuspešniji. Prvo mesto u kategoriji 1A David Oberstrnin. Bravo! Još jedno prvo mesto za Nenada Baltića. Pravi dresurni konj. Saletov bivši dresurni konj. Saletov bivši dresurni konj. Ona je prirodno prikupljena glava, toliko velika. Drugo mesto godišnjeg šampiona Marka Jovanovića. Mare, 2 godine bio šampion, sad hoće sa kasačima da se druži. Prvo mesto Anđela Mihajlović, 1. Aj, slikaj, ako, slikaj. Daj mi